Jadi ini guys menunya yang kita pesan. Sini cuma ada 2 menu, sop kondro sama kondro bakar. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji. Halo guys, saya sekarang berada di tempat makan namanya Kondro Garebosi. Kita mau cobain kondronya seperti apa sih rasanya. Oke, ikuti hari ini. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Jadi ini guys menunya yang kita pesan. Sini cuma ada 2 menu, sop kondro sama kondro bakar. Belum ada rasanya. Ini kita coba dulu. Ya makan aja sama-sama. Iya, makan. Buka kursinya. Ini kalau ini belum pedas nih karena belum dicampur sama cabai. Ini juga belum, tapi rasanya semua kan. Jadi ini kurang busuknya nih. Harum. Makan kan? Pegang. Kita coba dulu. Coba dulu ya. Bismillah. Bismillah. Aja coba dulu rasanya dulu. Mantap. Suka. Nah guys, ini kondro bakarnya ini. Jadi kondro bakarnya tuh ada kacangnya, bubur kacang,
Tunggu ya. Kita coba pakai kuahnya juga. Ini dagingnya langsung copot dari. Wow. Oh no! Jadi guys, sudah selesai kita makan. Tadi kita makan konro bakar sama sop konro, 1 es teh dan 1 teh hangat. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Konro 1, konro bakar sama sop konro. Nasi 2, es teh 1, teh hangat 1. Teh hangat.